Yeah, I resigned from the Greater Panjim PDA and from Goa Forward Party also. डिसिजन किती आहे तुमचं कसे कॉन्टेस्ट करपाचे पडले Now I am contesting as independent. I'm looking for a support from the Congress Party. काँग्रेस So you are not joining Congress? So far, we have not come to that decision. Proposal on consultation? Maybe, but I'm still asking for their support basically. इंडिपेंडंट व्हायच्यापेक्षा काँग्रेस इज अ बेटर ऑप्शन नो So we will see, no? We will decide. I'll decide tomorrow. सो नो डिसिजन आहे No decision yet. I've called my supporters tomorrow morning at 10 o'clock, basically to show strength as far as Panjim is concerned. But we intend to go to Panjim tomorrow. दुसरे वटेन ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक तेकल्या. वॉर्ड 3 बाबूस पॅनलाचो आग्नेल सांतान सिरील दाकुन्ना बिनविरोध जिखलो. आता 28 एप्रिलाक 11तले 10 वॉर्डात वेंचणूक जातली. बुधवारा 15 जाणांनी उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतले. 3 नंबर वॉर्ड सोडून उरिल्ल्या 10 वॉर्डांनी एकूण 28 उमेदवार उरले. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेची फिल्डिंग लावन बाबुशान पणजे पोट वेंचणुकेचेर लक्ष दिला. ब्रेस्तारा सकाळी समर्थकांची मिटींग घेवन तो पणजेत शक्ती प्रदर्शन करतलो. सुत्रां सांगतात शक्ती प्रदर्शन करून तो एक वेळ काँग्रेसीक जॉईन जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.